di berdewamiya prosesa rizgarkirina Êzidiyên ku di destên çekdarên Daişê da jimareka din hatin rizgarkirin û gihiştine bajarê Duhokê. Nivîsîngeha karûbarên ravandiyên Êzidiyan li Duhokê dibêje wan bi hevkarî digel dezgehên ewlehiyên hikûmeta herêmê û fermandeya pêşmergeyên Şengalê ew welatiyên Êzidî li gundekê dewrûberên Mosul rizgar kirîne û bi vê yekê hejmara rizgarbûyên Êzidî li demê destpêka operasyona rizgarkirina Mosul tanha bûne 5 rizgarbûyî. هەوڵ و بزاوێت ئێتما وەکو نویسینگە بتەنسیق لەگەڵدام و دەستگەهێت ئەمنی ئێت حکوومەتە هەرێما کوردستانی و پارێزگەها دهۆکێ و شنگارێ دیسان گەل فەرماندا شنگارێ و وان هەموو لایەنێت و هاریکاریە مەکری مەقاری ئەوان 36 کەساش دەستی تیرۆریستا خلاصکەین ئەو شک پێک هاتی بووش 5 زەلامە و 5 ژنکە و 26 زارۆکە هەردوو ڕێگەزابە. Kirna ebayî û hîcabê û dezgûrkên serdestan û kirna nivêjan bi zorî û nebicihînana van mercan hemberî sizayê lêdana celdan ji meynetên jinên rizgarbûyên Êzidî ne. Zarokên Êzidî jî ji zordarî û tirsa çekdarên Daişê bêbehr nebûyne. Bêxemar salat celda hacê bêxemar derket va celda hacê bêava hacê kifûv neban ma tişt xwarin nebûn bixwin. چێکە ڕاستەکی ملەون بعد گوت خۆ سافی ڕشک خۆ بەرگاع خۆ عباکە خۆ لەپان کرد گو دەرنەکەم نش دەرەوە دیم وەکە ئەم حەبسی دەممە دی 24 ساعت تەرەم پێلەکەوان چوو بە من نەکاری گو سەراتی بگۆن بسلمان مەگوم بسلمان سەراتی کرد حمدەلە هاتان هەم سەر دین و دانێت خۆم تەرکە دین و دانێتی خۆنات حمدەلە وقتێمە دیمی مال دەبوو دیمە ترسان حتەمە نەوەیریم چن دسکەک ئاڤش بەرتانکیا بین نشترسی داعشت. Li demê dest bi serdagirtina qeza Şengalê û derdûrên wê ji balçekdarên Daişê ve zêdetirî 6000 welatiyên Êzidî keftine di destên çekdarên Daişê da û nêzî 3000 kesan rizgar bûyne û yên din jî tanha mayne di destên çekdarên Daişê da. Daxwaza serekiya Êzidiyan jî berdewam rizgarbûna tevaya kesûkarên wan e ji destên çekdarên Daişê. Dilşad Hîmo NRT Duhok.